Masita anai pole rilahasang si bawa Maimuna. Engka sewa wetu na sipa bicara sipa telu. Masita, metawega ni de mulao masikola. De tomage komakkoiro. Ye, pengeta senge ambo nasaba dek memepa na poeloi pemerintah tolori sikolai makokoe. Apa engkana riaseng corona. Jadi, aga na pale papolere komakkoiro. O ambo, dega tai-tayana tatu lima guru ri HP-na. Iya ro riaseng BDR, belajar dari rumah, maguri poleri bolai. Mau ni dena lo masikola na ekia, tetau mui to joppa padisengana nana e. Oh, Masita. Tede maca toni sedingin do uma bicara makokoe. Tabe ambo, dek na salah yero no pada indokku. Iya ro ambo masita, tuli na itama dongo ka, na pura muka masikola riolo. Dek na mi utama pada lena. Dek kuita madongo ko kamase. Maka demi kak bawa pada maca toni indokmu. Aga memang riasa corona na tuli engke ritalipise nenya mana bicara to megai. Iya ro ambo, riasenge corona di lasa na paturu puange. Dek pa diruntui Pak Burana ia mapasawe. Na temaka mapata gering-kering mengkalingai reko na kenaki bangsa na ia lasai. Nenya molomoto lele ripadata rupa tau. Jaji, aga na palik ripugau barakwa mengide na kenaki iya lasai. Iye, makokoe perlu ki tulima bisa jari pakai sabung. Inapa dek na wediki sedepe lade na reko toma bicara. Nenya dek to na wediki 10 to megae riwajika ki pake pasampo timu yarega masker. Makwaro lau na ambo indo barakwa mengi dek na tujuki lasa corona.